Settembru huwa sinonimu madwili u max-xogħol tal-bdiewa li jwasslu fi djarna l-aqwa għeneb li jiġi prodott mill-għelieqi Maltin. War sena oħra anke din is-sena se naraw il-karatteristiċi Siġġiewin fl-avveniment annwali Festa Għeneb li se jsir fil-Pjazza San Nikola fis-Siġġiewi. Dan sabiex il-pubbliku jkun jista' japprezza il-proċess li jkun sar matul is-sena fil-kultivar tal-mixtliet tal-għeneb. Fost id-diversi attrazzjonijiet li ser ikun hemm f'dan l-avveniment hemm wirja agrarja bis-sem ta' bdiewa u diversi individwi li se jisebixxu għodod u prodotti agrikoli, kif ukoll wirja tal-annimali li ser tieħu forma ta' kompetizzjoni li tispiċċa bidberi. Ser jinfetaħ ukoll ix-shelter li jinsab taħt Pjazza San Nikola fejn mistenni jitwassal dokumentarju dwar l-istorja tal-istess shelter. F'dan l-avveniment ser ikun hemm il-parteċipazzjoni ta' diversi gruppi mużikali fosthom Kantera, I Love Rock u Stereotipi. Barra minn hekk ser ikun hemm mużika folkloristika Maltija kif ukoll diversi għannejja li permezz tagħhom ikomplu joħolqu l-ambjent tipiku Malti. Din is-sena il-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi ser jestendi dan l-avveniment fuq jumejn mis-16 u sa 17 ta' Settembru, bl-attivitajiet fil-pjazza jibdew mis-6:30 sa flaxija il qudiem.